Alright, Kitara TV kwenda kuba nimbara mkyaho na harimo kali mwebale muno kuba ni mutuhondera mwebale muno kutekaho akasene mugamba no leka mbe ni mufollowinga Kitara TV ntekanza zaitu zona ha Kitara TV amabura ninyojira syo mwendo omulisa omwiha wa molintahire munentekanza tujalike yino tukuleda muntekanza tujalike twenda yino kukikikyaho muntu ogaino mulimo gwa koro muntu go aine kinte kyakoleke kumutaize sente tusekaseka muntu tyo nyumyamo tutyo hatekanza tujalike ha Kitara TV mwebale muno if this is your first time watching ntekanza zaitu kyo nakora inakuba no visitinga Facebook page yaito likinge ogenda YouTube channel yaito subscribing or following nanka social media handles zaitu zona Kitara TV and of course na personal handles zange Julius Kyomwendo Facebook TikTok Twitter YouTube tusobora kuba no tuvibing hamu tusobora kuba niturubatira hamu kiro kinu ntekanza tujalike ndi buseruka enu kwenda kuba tubazabaza munabayikaza bali mu kichoka kina bali mu town eno ya buseruka tore ebintu omulingo byemereire kwenda kwijukizaho aba Kitara FC Kitara FC this very week tugenda kuba nituokia bur aba bur FC bakubonga Masindi murabihura actually good Friday kya katanu kino murabihura okutamu just mutwaro gumo ojo hagire abana bo muka Kitara FC twina entekanza tujalike tukusagikwa aba Kitara Media abana bakola videographer na photographer hamikoro yawo yona ino mukoro go kwetaga ebisani okwetaga video okwetaga ebintu ebirungi videographer na photographer don't look further toza aba Kitara Media basobole kubani bakikukolera basanga namba isimu 0899275 ojja kuboina aba Kitara Media and of course aba Kabalega Foundation bakuleteire Kabalega Royal Dinner ebiro kwezi bibiri ebiro kwezi 30 resort hotel bakulete Kabalega Royal Dinner tukucelebrating emyaka 10 yo mukama Kabalega na bwensonga egyo okusakubeteranizaho aba Kabalega Foundation na Royal Dinner zirisaje omutwaro gumu rather emitwaro 10 emitwaro 15 emitwaro 25 aba odosobora kuba no beteranizaho ku celebrating of course obomezi bwemanzi ya bunyoro and of course naba Don't Pictures bano baina movie premiere ibakweta Venus eri HB na ibiro byokwezi bibiri 130 oja kuba yino genda niba ku entertaininga film mpya kamuniza ina bana babunyoro tukulenga kuranti talent nizimuka talent nizukura mu bunyoro Venus film premiere ibiro kwezi 130 HB hotel oja kuba yino naho no basanga lekamba ejukizo na ba Harris Dental Clinic bano aba Harris Dental Clinic bano aba kujanja ba maino kizibu kyona kyo ine kya maino kwenda kuya amaino gawo gaina mebihuro kwenda gasemintinga amaino gawe okwenda gabe ga white gaina meki ya yellow abantu ba Harris Dental Clinic oja kuba no basanga just enyuma ya Nsama Hotel omurubuga rwa Hoima leka just nkwe advertent ya Harris Dental Clinic tugaruke nabayikaza bali mu cheka kine kya buseruka otaruga ninkwanjura aba Harris Dental Clinic hawe ebizibu byona ebya maino okugonza kuyiha amaino gakakyamo kwenda gaterekereza gakafoka gakinjo kwenda gafoke ga white ebyo byonna ebizibu Harris Dental Clinic nibabikoraho amaino gawo gakajunda gainamwe ekihuru okugonza gasemintinga ijomba Harris Dental Clinic baina na maina ga artificial oina madanga okwenda ya maina ga hyaka ga artificial ijomba Harris Dental Clinic bakumare kizibu kiyawe naiwa kugonza kwekaguza ansonga zone zikwataga na hamaino nitukutangira aba Harris Dental Clinic nibasangwa omurubuga rwa Hoima enyuma ya Nsama Hotel ha street ya Market Bypass kumanya bikira hao bayikira namba yesimu 078 28 ananemo 09 orundi 070 5 2 830 Harris Dental Clinic your smile is our pride okujako kutenda amabaragawo nyobanyita Kabagambe Sadiki ibara lya Kabagambe uha yali kutumire okazarwa muno nkazarwa muno kyonga ndi mururu obakuba nkazarwa bunyoro wafoka munyoro ati bunu tindi munyoro kyonga ndi mururu no watu aye kutumire Kabagambe nanka mama wange ni ampaire ibare egi no yali kutumire bikuruba tabita
gena mpora bati. Pikipiki yo niyo kusinga kunyirira hano. Ogiteka musente. Ngiteka musente. Tini okusinga nokukola emirimu ya nyingi hano. Tali nyo kusinga. Tuna tukola hamu. Nyina mukolera hamu. Hati nkwenda ngambire wama. Nyina Enumi Yange Ente. Erira Masindi ne Erara Hoima. Okutekeza Bagikamira Nkaha. Bagikamira Hoima obokuba garukire eri Hoima ati. Garukire kubyama. Era mukionka basatu. Antekere mwena waita ali Walcott. Ntekere Faruku. Mazino muzini wangu bamweta Dr. Iceman. Ogwalinka. Ogwa asangwa gwa village gwa Nanka gwa village gwa Chongambe. Mwasangwa kanda mukyonono rasta. Osebirota. Kazina kaka kunyumira nkakuterera. Kazina kanyumira ka Figo West. Sigara muramwa. Katusamplingem. Sigara muramwa. Sigara no toze kyokulya. Ebigambo by'abantu otabihura. Sigara muramwa. Sigara no toze kyokulya. Ebigambo by'abantu otabihura naki. Hati banzo nayo no bwawe. Nanyonyi no bwange. Banzo tusamplingem naka. Yo, Anita. Mwana misikini wa kuntera nti Anita. Mwana misikini wa kundwaza nti Anita. Mwana misikini wa kuntera Anita. Mwana misikini wa kundwaza Anita. Kwa kaka nyunyuzi ya nyekyakara musana nekiro. Anita sembera nkukwato bambo tawa yo baitu bataka ibanta akazina buno obuzino buyizanka biyizano buseruka mwana hano mukozisakira ikikutura ikufuna amagezi go kuyiya babwongo to tumwinake munanga kimutekatekam akokusikamu naka bamuberi katito era mukiyo bachaliba onkabasatu kulamukya chali wange kamosha nenda mukiodero Ngiani ndamukia Lil Jamaica. Alinka hogo. Ogo ali Rwentalao. Muzini ki wosinga kwenda kusikiriza. Ansikiriza muno. Ata Figo. Hati mutunura ali maisho muramukiye. Yo Figo nkuramukize bro. Twala na mane tusigaye netukora nasi. Kyo kwenda kukolere. Ankolere. Kwenda tukwatangane mu collabo. Kwenda korabo ati Enumi Yange Ente. Enumi yawe Ente. Erira Masindi ne Erara Hoima. Ekurara Hoima. Bagikamira Nkaha. Bagikamira Hoima. Bagikamira. Karosibe kurungo. Okinisi. Ono mukiga no munyankole. Ndio munyankole. Mazina ga. Mazina mbanyeta Mugaro Ismail. Hati shiyo muri buserukora koraki. Ni nkora n'abachina ntukora plywood. Ate ebi mubani mukora bikiye plywood bikiye. Ninye mukuteme miti. Mbarete miti mibisi then tujiteko machine tuyamu plywood. Omazire busumiki kuno buseruko. Isema mezi 10. Mezi 10. Ramukiyaho bachaliba onkaba bakuzara Nkaha. Mbanzara mu Bushenyi district. Ramukiyaho Bushenyi district. Aba Bushenyi mwena abarya ari Kitara TV n'abakura. Mama wanje bakwita Nasuna Zainabu nakwakura. Nyakorana muganda wanje bakwita Byarahanga Juma ariyo ko obusoga. Namusiyona brother wanje ndizo bakwita Tunamasko Hassan. Kikaguzo kihulire. Ekikaguzo nchulire. Kikaguize bali. Nchulire. Enumi kurara Hoima baita Erira Masindi yo Bagikamira Nkaha. Kurara Hoima Erira Masindi Bagikamira Hoima. Bagikamira. Alosi wekinisa. Oli stead oba inonyo kanuka. Kanuka kikano. Kana kakunyoka kabazi kange kuyamba. Kabazi kakikano. Kano kakabere benje uziko. Kakakona kasangike mubire kuyamba kurungi. Nziko mukuzirwara. Muno. Muno. Kanuka kujanjaba. Kurungi. Kakoleraho. Kakola kurungi no basoba ku testing ano kamba manano. Mazima. Nanyako kukenda mwako. Amabaragawo. Bamuta Dogo Moses. Seruko kora mulimo. Kora kamvuga boda. Kaiso Tonya Road. Niyera here yawo. Hano yenyine nkorara. Yenyine. Kota kugyogia. Kitokurera isimata bana bona bakuge piki bona risiteza enkuru. Oba enkuru zone mpyaka zone piki. Banzo ngambire kikaguzo kihulire. Enumi Yange. Erira Masindi. Ne byama Hoima. Okutekeza Bagikamira Nkaha. Kane nkamu. Hoima wenyini wa. No Bagikamira. Kuru. Ramukege Faruku. Walcott chamani wange.
tegegena nkawo Abdala akusembayo yakusembamu Sadiki wange mojo wange ugo Sadiki chama na chama wekitinisi wanje ni wakusinga obwa gentleman hano kwa magezi nkura ni oli gentleman mpora mpa nkulenga mabaragawo Abdala tinka oli munyoro ndi munyoro kulire muno buseruka kulire muno hano omaze busumiki no kolera stage myaka 3 ndio bikuruba tabita tukulenga papa chikumti kikubura kya zikulenga tizikuzoka batu zikulenga balance yange balance kwa yebe tukagimpaire mali banzo gimpa erohan aisa kumaraganye anyo ni mafunira ka chance ako okuba ofunira ka chance ngigyo iyo kuba no mayisa kintu ofunira ka chance aha tugambire bikuruba tabita tukulenga mpora ekikumi tukikora abana mukurolera abana tukwalolera aba boda muzara abana baiti mwenda kubarolera kwa badupa abana mbarolere tubarolera kurungi muno enumi yange yente kulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Masindi no Bagikamira aramukiyo bachali ba unayinka basatu ndamukizano chemani waitu odaga walcourt nyamukiya Faruku nyalukana na dogo was kandi mukazi wawe kazi wange wate muwina toni na mukazi nkiyali kuswera omusajja wekire gitwe na mukazi nkiyali abo wake obaka emyaka kiyali into kudupa obati kudupa emyaka kiyali into chairman ono bakata kaswiri akiyali muto iyi niyo chairman mali niyo chairman ono mukamukoma muta bakakoma bata bakakoma bakandola bwesigo sakora bwa chairman stage bwako hata omuntu kutandika kukolera hano mu mwihoki okuye na ID card na boro ya chairman obusuma buli butamu muno bwa pikipiki tibakuye pikipiki buseruka muno obusuma bwati buli obwo tibuli bikurubata mpora hati nko omuntu kumusiri mu roki jangia obu sente zinga mutwalo kusiri mu kakijangia mutwalo kahihi muno niko mutwalo bahabo orusozi banzo ngambire bo buyonjo mbaboda ba hano buli buta bana bali kungo bakunyirira barole mbabo pipi zanziri kunzi kunyirira no obafubiro sana bagera ko enumi yange yente ekulira Masindi ekurara Hoima Bagikamira enumi bagikama ya ramuki abantu kosa na Faruku ogo dogo na Abdala na Sadiki Abdala nuwara Sadiki nuwara kan wakitinisi ojoire Barcelona ni wakulira hano amabaragawo banyeta Faruku bin Abdala Faruku bin Abdala ate kikuba ni Kumanyisa ndi mutabani wa Abdala bintumanya niwe Faruku baito oli mutabani wa Abdala webali muno oli muki nyewe ndi munubi oli musiramu Kumanyisa very good okumukusiba kurungi muno salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi muno omuzigiti gulinka ngugwa ninya bakombeka na guno gukota ego kandi gwisana gwikaire mutaguma ebya maramizo nikotyo bili batampora sonda banzo ngambire enumi yange ekulira Hoima manya bakulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Tina ali Bagikamira ramukiyo bachali ba nkabasatu ndamukizo shamanyo wange Majid ramukiyo bachali bange bitukora nabo hano nkogena dogu naba fellow boda bange bona nayi uli wa boda ego kambonge hono kanu just kakomoka ba mungaro ati kanu okagujenga kezi kalimu nobu muri munda kalimu muri munda keswaga oli muikazi wanga ni muikazi wa buserukano cyoka bakazaro wa Nyakabingo nuhora ara muno buseruka yenyine ndara Nyakabingo kurugahano ugenda Nyakabingo sente ngazinga 13 tete sente nyingi muno chikoro nizo bikurubata bita mpora bati omukazi n'abana tinyina mukazi n'abana bona tebana abantu babuseruka bakimuta kuswera abo kwa tukyali bana batu tukyakura bukura tino bujunaniziba baitu wakatweka yenkabenga tebaro kubaza amazima uboka ferwa nkyali kuferwa nayo just tikodo iyo kakasota takaferwa agakando takananga just tokura kantu kateka kora kurungika ukatomerwa entama wamayiwe nyomba iningamba mali musajja wa Nyakabingo no banzo ngambire wama enumi yange ekulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Bagikamira Hoima ramuki aba Nyakabingo ndamukiza Abdala Rohan
hamuna Abibu katekao na Sadiki na chamani wange Walcott. Kazi na kaka kunyumira nkakuterera. Tinyina kazi na kona kanyumira. Tonyumira kazi na kona. Tinyumira bokuba just nyikara mu byange. Okara mu byawe. Uba oli murokole. Ati ndi murokole. Salamu alaykum. Ati manyire ndi mukatolishi. Oli mukafiri. Ati ndi mukafiri. Kale kanda mukiwanda abandi. Kanda. Mwasiba muta. Enu garage niyo betabata. Muzeyo sibirota. Amabaragawo. Amabaragawo mpita mujuni. Oli live a Kitara TV mujuni. Yes sir. Niyo mujuni. Niye George. George. Yes sir. Ozire kanika oba ukanikira hano. Kanikira hano. Yo oli mwekazi wanka. Wa buseruka. Buseruka munombo bikuru batabita. Kubata kulampa musana kutubera mukazi bati njure gwiramo kati. Ngokora mulimo kimuno buseruka. Yo muri buseruka. Ni mulimi. Oli mulimi. Akajura mukafungire gako. Kayigire kati totito. Mukaboka akabandize mukaba mubyaire nokubya. Kakabadupa. Bimwe bikafana okufa musana. Tukabyara ebihimba byona bifire byona bihweremu. Ati bazura mukiwa banywani bawo nkabasatu family yabo nabakorora Kitara TV. Mara kulamusha munywani wanje araside ogu. None Rashidi. Namushawo singoma kato tomu. Akusembayo. Akusema mama Irale mchara tomu. Mama Irale. Nyine Enumi Yange Ente. Erira Masindi. Erara Hoima Bagikamira Nkaha. Hiyo Bagikamira Hoima. Rashidi. Konozoka nkata kusiba muzeyi. Nze sinjogera Luganda. Kusiba mali. Nsiba lwakisiba. Mali. Amabaragawo. Rashid Chigundu. Munokora mulimo. Ndi makanika by profession. Ni wakanika zeni. Kanike motoka byona mekanika. Byona bikanika. Iwe baba makanika tubamanyiro kimukwibe byome byabandi ne mutekame bitakora. Batali profession negata afali profession. Titukola bintu bifanagana we bitu. Ramuki obanywani bawo nkaba iba kuzaranka. Nze ndi wa City Kampala. Ramuki aba Kampala. Namusa mugwano gwango oyo mwagala nyonyonyo. Baito go mukabandi no burano. Mukwano gwange. Deka kwenda muno bakabandi. Mpoze namusala mchala wange. Ali Hoima namusala mikono gyange jonna bona batadde wamu. Yes. Kanda muki ono munywani wawe. Bai ono bora mwesemereza Rashid oli mukabandi. Ata inakizu. Akutwekaga na bintu bishop. Kandi ebyo bindi no bunywani bundi. Ati abasajja bati bagamba amagitora gahereza omuro. Tigakwaga. Tibalibona bagamba bati. Iwe oli mutoro. Ndi munyoro. Oli munyoro. Kono baze mu rutoro toro. Timanyire baitu ndi munyoro. Pako yawo. Atoki. Rotatoki. Ndamo. Kaniko first born. First born taro. First born ali miaka nkenga. Munana. Hati kandoli na wow. Bona bawo. We bali muno kuzara. Okubura yonka bayinga. Tukwenda dozen nkanizezo. Ngera wakaga baibe kagamba tuzale tukanye. Tusale tukanye ni cyonku kamba. Dozen nkaisa tuzirike. Timanyire. Eti yaruhangara atekaniza. Ramuki yawo family yawo. Family ba hechizi mbaramukize bona. Bona bitaba hechizi. Abo akiba hechizi. Hechizi na dadu wabo hechi. Hechi kikumanyisa. Henry, Hilary, Hilda, Hilfred, Hero, Hilton. Mukasa na mukazi na buzina. Henry, Hilda, Hilton. Ninda mchaho na Isezara nyo Fred Magambo. Na Nyokozara. Nawe. Nyokozara titimwina buzibu nawe. Ati nyine buzibu nawe. Ramuki yaho no mukabaro. Obwara bali habyaye betinyoti mumanyire. Mugambe unkwendo mugambe mujja osimu yekera. Muyekera kunze. Abwaki. Nze mfumba nzeka. Semba yo. Namsaiza wange Henry. Enumi Yange. Henry tumukugize motor spares no hanhamwe. Kanikano. Hati nkwendo ngambi. Enumi Yange. Kulira ho Masindi. Ne byama Hoima. Bagikamira Nkaha. Mpaka Hoima baitu tinkubimanyo manyitinde munyoro kurungi. Oli mutoro nyukikengere. What's this? Ni wakuvuge. You are the one driving the other one? Yes. What is your name? You call me James Torach. James? Torach. Yes. Which tribe is that? And I'm naturally from Gulu. You are naturally from Gulu. Yes. How is this place? How have you found the Bunyoro? This place is the way you are seeing. Somehow good and somehow not good.
in terms of water. Water problem, especially this center of Buthroka, Nyamasoga, Kabale. Yeah. How long have you been in Bunyoro? It is now 4 years. 4 years. You have been here for a long time. Have you got some wife here? Automatically. You got, eh? I've got. Yeah. Have they given you a pet name here? I'm called Amoti. Amoti. Now Amoti, that Amoti means the flower on the table. Yes. You know the meaning of Amoti? So I'm called Amoti. Amoti. Yeah. Now Amoti, I want you to send a greeting to some of your friends you have found here and even from Gulu. I can greet Singoma, Tumbo, Kato, Adija. They are all from this side. They are staying here in Buthroka here. Now, which company is that you're working for? I'm working in SBC. Yeah, you're working with SBC. SBC. Tell me the song you like so much for naturally. Play it for you. Can you play? Yeah. Hey, you might not even get it there. No, you tell me which song. The one which I know, everybody know, it is this one for Odon Romeo, which is called Pelele Yoleng. Let me play for you, Yoleng. Mosai, I'll see you. Go to that man there. No. I talk to this one. Talk to that. He can't do no. Was the mechanic? You have come to repair your motorcycle? Repair my motorcycle. Hey, what is your name? My name is Ochaya Jackson. Ochaya? Yes. So what are you doing in Buseruka? I'm a boda rider. Yeah, boda rider. From this center? Yeah. Mukubanza makanika wange isingo mugwa nkanikire peke. Then all of my customers, the passengers. Onayo stage hali? Nahali. Hona mba mobile. Yakusemba yo. Bona babuseruka mbaramukize na madamu bange omukako. Enumi yange. Ekulira Masindi Erara Hoima Bagikamira Nkaha. Kandi n'enumi bagikama. Enumi tekamibwa. Bakamenkazi. Osibe kurungi. Echi mba numbara muki. Isingoma. Henry Nuwara. Henry Taro. Ati bino bimazire busome kino kanika. Emyaka mazire mu 15. Bantu bakwesiga kurungi. Bakunyesiga ku ngoma mirimo yange yinkore yebirake. Atuma obuzibu hali buba. Wibe ebyoma ni mutekame ebindi. Ebyo bya tukira kubikora. Timubikora. Ne tubikora bya. Isingoma ramuki abantu bonka basatu. Abantu bange basatu abo. Oh, ndamukiza abantu bona batuze bona babuseruka. Nabanda bakarongo nabanda bamanyire. Ikanda amanyire abampe mirimo yange ninkora kuru. Kandi family ya omukazi wa. Abakazi bange, abakazi mbayire, abakazi nyina baingi. Abakazi baingi kandi bakyangonza. Bakakuzora mungu. Be bali muno kungonza. Bakakuzora munsitaki. Bakimanyire nabo. Bakietegeza kurungi. Bakikenga. Ego. Bifera munda bizanza maremu. Mugurusi. Osebirota. Sebiro mukuru. Okora ki mu center? Nyewemba makanika hano. Okanika hano. Naye okanika? Ego. Hey, piki zino. Ego. Ozimazire mbusumi kino okanika. Myaka 5. Myaka 5. Okabiye igeserezo bokabiyegira hano. Kwegesereza mpora magezi gabuzalirano. Magezi magabuzalirano. Bikuru batabita. Mirimo ikuri batampora. Ramukiona yo bakastoma ba una family yo. Ramukiya habahereza bona bobumo okwahukana abana bamukama Ruhanga. Ningaruka ninda mukiyaho mukayikuru wange kusemererwa Margaret. Itambiro ryanyuriri. Itambiro riri hano Buseruka. Mulina hano itambiro. Tulina. Ego. Akusembayo ninda mukiya omuhereza kusemererwa munyanyanyo ikaraho kibati. Ati nyine Enumi yange. Ekulira Masindi Erara Hoima Bagikamira Nkaha. Kandi Enumi ekamo. Enumi tekamibwa. Karosibe kurungi. Ego mukuru. Birehe biyaka ojwaire James Mugurusi osibirota kanu tikaraireho bakagura muno kiro yezinga kiro yo gumikichweka kanu mugisera muno kanu kabuzi kabebe kabaho buli kiro yego amabara gawo ayub bikuru batabita bikuru batampora sente zikuzoka mu Buseruka sente tizikabere kuzoka kurungi baitu mukuchapa tugulengaho niki kikuru muno kuba no chapa tugulengaho mazima ayub ramuki abanywani banka basatu nkuramuki yaho bene baitu Muhammadi na isenyo Abudu akusembayo nkuramuki yaho nyina nyo Enumi yange Ente
Erira Masindi Erara Hoima Bagikamira Nkaha Bagikamira Hoima no Bagikamira karosibe kurungi wakitinisi bikuru batabita kurungi nayo okora hano just inkoraho ozira kuchiringiraho iwo mu family ya Erinka eri museruka muno okora muri moki nyumba mumbeki kumbeka ati iwo patana obopota byona kasenga bya bizire bagwizire emirime kuzoka yo wire bunu abagaiga tibina sente wire bunu bora kwekwasa kasanoka bwina abagaiga tibina sente zikombe bakyo kikenga nayo batyo mpora bazunga ekikaguzo kihulire ekya mukagu Enumi Yange ekurara mekurara Hoima nesiba Masindi Bagikamira Nkaha Hoima ramukiona yenkabasaka tumira abanywani bange na brother bange Kija Bashir hamuna juku karoshibe kutoina mukazi kutamura mukizi toina mukazi mali wamara mukiwa mukazi wao nyendi muhuru ma ubakota ina mukazi embera y'abakazi naye embera y'abakazi bayire sinti uno mwana wo umwana umnyanyo amabara gawo banyata asinguza akora muri mukibuseru kora bucyane nayo ukora hano mumokya nokukya nkura baro no butibu obuti tokya no kabuti kamutaka mdankire kuki abire byari wabwarwe bagyo bikuru batabita koronge ekikaguzo kyenkaguzo lokyulire Enumi Yange yente kusiba Masindi Erara Hoima yo Bagikamira Nkaha Hoima ramukiyaho tandika na sister wawo aho lire na bire unasoko uli live Kitara TV hali mai bakundeba ramponga ndamukyo basatu naguzo mama wange na tenkuru wange na kaka wange tenkuru nuwo senkuru wange oro rulimiki rukobya karosibe kurungi kangende moli niwe ampa kazina nkabaterere akajja abanyumira inywenda abaramukiza abantu wao nika kwenda mbaterere ojwaire TikTok ata moti alinkahana mkurura amoti hotel amoti orota moti oli live Kitara TV orota moti ndikurunga gamba na nyei ndanuki mpako ndikurunga moti bigenda bita kurunga sente zikuzoka zibuzire abantu tokubalisa kanindaka bakasoma bayijwire babuzire nkurura bayijwire aho tibabulira busa bikuru batabita busa ruko mazire mbusumi myaka 5 bati kandi wo kuzara bakuzara Nkaha tonye ramukiona yo bachali ba nkabasatu banywani bawe ndamukize niwe ndamukize bale kundamukize ndamukiona musajja wawo timugira Kumanyisa kitumwini timwina amoti rekana iwa amoti toina muka msaiji timwina hata bo kitutwa nanka tukarore kyokwekolera nkanyoni amoti nda amoti no yongambira amazima nyamoti na amoti tusakutesa nitore business mwango tugyongera mune sente ejohereza akazina akajja abanyumira bano kazile kona jikonkoni ona irukire namba nyendara mkyaro sibe kurungia moti ekizina kyosabire kyo gikonkone ruhanga wange enwe bara bageta Galaxy Pub and Lodge hanu nuho esente za boda zikuwera mwasiba muta hati anu bakanika ki wekitinisi osibirota tenka kwetegera oli live Kitara TV bazolina kura anu ojwere kabale Uganda 2016 mistirare anko banzolinde kunteka live kyetegere isi oli live Kitara TV wekitinisi amabara gange Mugisa Godfrey bikuru batabita biri kurungi bari tukanda handi tukumigirizibwa embere ya kasente kasente tikakuzoka kurungi ati ukora muri bo ati nyoto kunda nkubazire nkaito nkanika bari tukanda emirimo nabo kandi tekukira kuzoka kurungi akasente amagari abantu bakyagagura amagari tubakyagagura ati kusigikira ngira abantu baguzira amapikipiki ati
ati nyabaki nayo utakura ukaruga amagalo ukagenda pikipiki ukazega niho tugagenda mwina nanyo kuhindura yogambira amabara niwo amabara ninyo Mugisa Godfrey ine Enumi Yange kulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Nkaha Bagikamira buseruka kulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Nkaha tingi Kamirwa Tanzania ramuki abantu nkabasaba ndamukize omukazi wange Nyangoma Catherine nyaramukia anti wange Nyakabito Joyce akusembayo ndamukize umuko wange Erineo Bukenya kandi mukiyo mugurusi osibirota nsibiro kurungi oli kurungi buseruke kurubatete Msirikani kwetu musana gutuli kubi. Nayi ukanika bugali mbubu. Ati buno bugali muzeyo mazire busumiki no bukanika. Jihinga kutandika cyane musigazi. Wabuka ikuliramu. Nemiri mwendende kulimali manako enfukejo mugikwata. Kandi kusakuro otokwasire enfuka. Ekintu kigusumuzo cyensi. Hato useruka kunuba kushinga kuli maki. Ati buno bakulima bichori machande. Namachande bagalima. Ramukiya omugurushinga abantu bawo nkabakula mutima baba ijukuru baboha nkabasatu. Ndamukizo mutabani wange Patrick Yesiga. Nyaramukira muhara wange Aganyira. Karosi bekurunga. Mukoino buzina babiro binu bokura hura nkakuterera TV. Babiro binu. Nyobuzino bunga bihuwa hoire byobuzine. Kale ko kando bwira bule bumwazinaga. Wira denda tekeka. Nkakara. Nora. Kukuhako. Kuhako. Tinkumanya. Mweberwe. Ono mugurusi mbalize genda kambaze na mamiono. Osibirota. Ono wowe mwawe. Nkuru kuhandika bamabanja. Kuruga kwekebezenda. Osibirota. Kurungi amabara gawo. Ndeka nayiwe. Banzo tugambira amabara gawo. Asime morini. Okora muri moki hano buseruka. Tugure enchu otyo. Tusubure enchu. Kazitaro kantarisanga. Kyalero tingenzere abantu tebakora. Mugenda kuli kijangi hamwa. Nomuso onu nuwe musajja wa. Onu mugonzi wa wange. Mwana wa Nyalinka. Nguno. Ati mwina kuzara yonka 12. Atokurora barongo barohana. Ati banu barongo. Icyo nyakikenga. Ramukiona yonka basatu. Ndamukize banyowe. Ndamukize mama wange kabali. Banzo mukasaje muramke kurungi omuhereze yo bukwenda nto mwenda muno. Mwenda muno ndamukiza moti wange mwenda muno. Bikiri yo muraganisa. Musajja wange ono antwara kurungi baitu. Toikara nawe mubusinge. Butawo songa yona. Omuraganiza ki? Kumuzaliro mwona. Bana. Ekandi mukabaro. Taina. Ayenda iwe. Mali. Taina. Wamusibirota. Amabara gawo. To amabara gawo. Uwechiro. Toina amabara. Wamamabara gawo. Amabara gange kemigisariliana. Bino kutunda biki. Ngutunda ubuhunga bwa muhogo, ngutunde bitoke, poli. Byona. Bikurubata bita. Bitiyo mpora. Kasende tikakuzoka. Nayo urimo ikazi hano wabuseruka. Nikarawana. Niho hano. Dati bino bisuburanka. Mukatale buseruka ntujja ntuogesa muhano. Bali kuchapa. Mpora. Abana bagira isomero. Inayo nkabayinga. Nyina omuwenga. Myaka yawe ino mwana omuwenga. Abwaki. Kandi ati nayo kure business. Tata wabana ni watakuzana kurungi ompira tukuzana ati nayo kirura buru ati tokulolesa maiso. Kula maiso ati nibonye garoro. Muramukiyo. Ndamukizo musajja wange Rubongo ya Victor. Nyaramukia dadi wange tibe manyaga bulieri na mama wange na Kyanzi Grace. Yeba kuzaranka. Nyo banzara sadi za bombo. Sadi za bombo. Nkwenda ngaruke mekikaguzo kinu nyine Enumi Yange Ente. Erira Masindi ne Erara Hoima. Bagikamira. Erara nka?
Erira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Nkaha Enumi Yange. Kandi Enumi Bagikama. Enumi tibagikama. Kale musibe kurungika ndamukiona abandi. Ono bamweta bata? Jowani kamugezi muno. Zibe 12 hawe songa tukunabyo mu isoke niteka mu bugita. Byonna mu bikora. Byonna tubikora na scrub ni tukakora. Scrub byonna 12. Scrub kale boko bano scrub ni 15 kusara 12 scrub 13. Byonna mu bikora hano. Niyo salone kusinga buseruka amana. Ni yene yenyini. Yongero tunule hali mu kamera Kitara TV yote bakasituma baje bakusagike. Nkusaba bakasema baije bampagire. Baija hano tukora ka scrub tukusara nono buli kimwe kiona kiri hano buli kirungi kiona kisango hano mu unique saloon. Niyo unique. Unique saloon. No kusiba mu kusiba. No kusiba nitusiba byona biri hano. Ati nayo era niwo kusiba. Akusiba roho mukazi. Akusiba roho mukazi. Ramuki aba bakasituma ba. Nkuramki abakasoma bangi bana bakumbagira hano buseruka. Abakuruga kichunga jembe hanyanja bona mbaramukize. Hati ogambe niwo Mwendo Bright. Nyina Enumi Yange Ente. Ekulira Masindi ne Erara Hoima Bagikamira Nkaha. Tinkengere kuru. Enumi Yange Ente. Ekulira Masindi ne Erara Hoima yo Bagikamira Nkaha. Kandi Enumi kati Bagikama. Bakamenkazi. Karosi be kurungi. Kali mwebale. Mama Bright, iwe mamo osibirota. Mama Isabella. Mama Isabella. Okuruga musiri? Ego. Amabara gawo. Muhindo Helen. Muhindo Helen. Iyo oli muki? Mukonjo wa Kasese. Oli mukonjo wa Kasese. Onu nuwe baro? Ogo mutabani wange. Mutabani wawe? Ati munu mbuseruka mazire mbusumiki? Already myaka nga 10. Myaka 10 muikairemu. Muramuki yo aba Kasese nkabasatu. Nkuramuki nyine zara nyowe na basista bange. Bona Cesara nyowe bona bakasese hati kuno twena musaidi aro ukafuna waho munyoro twena tukaija buiji kale musibe kurungi ono nuwo muhara wawo machura mukabisomera Nkaha Kitara TV kamuka kuguka ogo yabibegese mungambire mumanye akiri mutwalira kasimu Kitara wo kubatendeka obukuguwe mizano obukuguwe burango amabaragange niyo Princess Sandra Elias mwebale gonza mu Kitara TV mugiyerindireho. Keep watching Kitara TV. God bless you. Amakuru go bufumbo niwe gwe Kumanyisa ekigambo bufumbo niwe gwe Kumanyisa. Okay, kwa kubasimba baikaini matondera ha Kitara TV ntekanda zujalike tubaire buseruka ntunyumya muna baikaza bali mu kichoka kino tukenga ibintu mulingo byemereire mu kwenda kubasima kyo bora to subscribingira channel yaitu inakuba no subscribinga na YouTube rather na Facebook osoro kuba no likinga page yaitu turubatire giha mu page zaitu zosoroge kuba no zitunga YouTube teba no kumiga kala kadeso that post yone tukora osoro kuba no tunga notification amabara jira sicho muhendo mu ntekanda zujalike lekambere Zoiro ntakabalekere kamba ijukizo aba Kitara Media abana bakola videography na photography mikoro yao yona kwetaga video shoot okwetaga photo shoot ya birthday yo mukoro gwa ugono gukwetaga Kitara TV bano ba Kitara Media niyo home ya Kitara TV sora kuba no bahikira namba yesimu 07899275 sora kuba no tunga services za videography na photography akuruga omba Kitara Media and of course na Baharis Dental Clinic abibizo bya byone bya maino kugaiha kugasementinga kuga whiteninga no kutukwekaguza uhali daktari waitu wa maino okusobora kuba nabono bahikira reka nkwe namba ya Baharis Dental Clinic osobora kuba no bahikira namba yesimu 078 078 oja kuboina aba Haris Dental Clinic nkubajukizo kya mukaga kinu kabarega foundation ekuleteire the royal dinner ku celebrating emyaka 10 eyo mukama kabarega kuruga azarwa ni emyaka 10 yese atubaje kwani ba celebrating ngobo mezibwe jotaibo kabarega onize manzi hali tu abanyoro and of course tukubaje kubandi
okutukuza emyaka ye 10 bakuletere Royal Dinner Resort Hotel ebiro kwezi 30 kya mukaga kinu kyesabite no ojja kuba no bosa kuba neti no beteranizaho amitwaro 10 amitwaro 15 amitwaro 25 osobole kuba notukuza emyaka 10 eyakabale and of course naba Don Pictures bakuletere a movie premiere ya movie film ibakweta Venus film ya Venus personally ankagi directinga and of course nya training aba actors na ba actresses aba film ya Venus ejja kuba ne premiering bakya mukaga kine biro kwezi 30 ma HB hotel okusobola kuba table emitwaro 20 and no muntu omitwaro 5 osobola kuba no beteranizaho no genda no a movie premiere film ezaino bunyoro n'abana ba bunyoro hano bakweta Venus ejja kuba no beteranizaho rundi bahiterera namba yesimu kankwereze namba bokubano etaga booking table kakweze namba ya mweno White Ronald Mwesigwa osobola kuba nomuterera namba yesimu 0772 2 8 5 ojja kuba no swakwe booking ila table orore movie premiere ya film Venus leka mberekereze Kitara TV leka tutaitane omuntekanze zinde of course nkojeka no kubajukiza this very Friday tugende twagire Kitara FC netera Buru FC kisayi kya Masindi leka tubeyo mu bwingi kutamu mutwaro gumugonka this is a very big match by the way Kitara FC na Buru FC leka tubeyo tusagike Kitara FC mobile ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.